90.7. Surprise guest to be a minute. And then yet it's him, Yakasachri name. I be phoning in house, young Nkomo Makwaba. Woman, Bemba Bani, what is it? a jadom, more than some of them here teaches you a manasuna. Yo, teaches you and also and one in there's a jumper. Oh, Henny, let us say, a radiadum, a woman. As a bank runs him, I make us in your own children. Wahini, Mamma Kazakakra. That means some makeup. And now, the mono possible by menu. And then you say, if you can have or buy a top pot. What I say, I'm on the won't call you in your life. Judge one, Judge Bacope. Oh, yeah. I did you say to me, Huma. Now me who see ya, don't fit to say ya. The whole Ghana, about papa, about sono, what am I for? What am I? A home cow room, there be a Niger room, Mumla Sompa Metier, Sompa Nkomo, and yet there. Missy Woo, me my room missing. Me my room missing, me judge. Judge one. In fact, you're too much. I must say, to your bank runs idea. Just say, yeah, no, I question them. What is your big boom gate? We know about some make I will get them. Me was surprise guest. Eh, yeah, papa. When I'm here to tell me so for brother Philip. And I did Nimmo teaching a jumpa. I read your match. My idea on which I would train back on. And there were a guest or Banwa boy Jimmy. Papa Philip. Oh, Nyanko Pand may a pan and patch also.
Nyame nhyira bebre. In fact, dwumadie no moyɛ adeɛ. Ya monitor from afar and enya agudie. Ahofama mo so for anytime I meet Shane show I am many keke. Just that baby we could be an omo hekel. I want to be hekel na sa na to ana many but ni nyina e som ni ntia. Ti Nyame nhyira mo. Adwuma pa. Enye sebe ye man mu na gise onipa free mu ansa na obeka asem papa afa no. But tiase amani hu sa ade a woye no. Wa bodwuma wa ya ade. Nti Sompa busua na edo mo nyina ase they are contributing hugely. Say omani between ya konkan. Me da wa senes wa ma me kwan wo show iso. If you can see am for nyina so e chia mo kuma se anopa he yere frɛ no so bisa se de ho tie. Ani hyira me. Amusua fo no fosio. Na se ma fro pa. Ene wo mo no. Ya bo ama. Me ba ye nti ya wawade e be yi. Me frɛ wo amfa wo so a wo frɛ. Me be du ya me ja. Me wa ye me ja o kra wale ka chire kura. Amusua fo ye show yi. Na ye sama ye ka nyina ye botaye a ye bi si ye bi so. Se ye de ye tetema. Ni akasa kire emema. Se fie betwa ema ene gina yeso ensem polo ensem eba yeso nyina koye marital issues mawo ye hweme me ni be ma tena wagya me basa nti ya adwen se ya wada de yesi medua se di kan na do hwere ba ko di kan ye de tetema ya kasa kire me na ya ni ya kasa kwa ye be gina awrade asem so na ye de akasa nti ene de ye be kasa ho no ye na ye part 1 part 2 ne ba ko wie ni komisi next week na me de chene Esther chapter 1 wa Bible bia fa Esther chapter 1 10 to 15 na ye re ade a se we ya ba yo we wo ba na wani nfa ade a e betumi ama wani munyam wo glory ye wa wade betumi afi nsa esan se yen no ye kunum abotire ye kunum abotire ye ni munyam abotire enoti wokenka Esther 1 10 to 15 yentie na yemfa eni yenkomo wase ya de to sonso a nsama wo he ani age no okache memuka wo ye fucking bia wo he ne nkrofo ne baako de ma mema bi na fofo tu omofo wo mo yere no ebi no ohine kache memuka bista habona beta apta seta nikas mpiafo ba so no a so wo hine ya hesoro so anim no se won kofa ohima wasti mra wo hine anim wo hine abotre no na wo man no ne mapo ma ne hunu na ho fe efise na no ho fe na so ohima wasti ama se de wo hine soma mpiafo ma wo kohye no no ena wo hine ni bufu pi na ne bufu dare wonimu na wo hine no ka kire mpiafo a wonam mra no ai free saa na wo hine asemba wo anim mra ene ahine enu anim na wona wo ben ne kasina sector admata tesis mercies masina memukan persia ne media mapoma ba so a wo hunu wo hine num ene ahine numu etitire no se edie na emra no ka se wonye ohima vasti se wani ohine ahesoros asemo a mpiafo ko ka kire no so na memu kan no ohine mpiafo no anim na enye ohine nko ara eno ohima vasti afono no na wafom mapoma ni nyina ene amanaman a ewo ohine ahesoros asase suo no nyina na wobekeka ohima no asam no akire ma nyina na wabu wokunum animtia ka se wohine akasoros se wama ohima wasti mra no ama na edayi persia ne media ma de hia wote wohima asam no bekeka kire wohine asafo hine nyina na animtiabuo ene abohuro bedoso asam titi nyina ne se wohine bi ye friend akeswer ahesweros persia na satam no
now the empire is so a quakopim India. None yere any wahima vasti. In the Bible say, or he no shefa. Na there tosu 7 no, or he to be no some of family remember. No fun na who fe. And make sre or mine. Omoko was one chance of fan quite same free me sonko. Memma. And umbe bo hena mani. O het run crank or hena no asamono. Aha no. Nan impia for no much and which no yes 7. Do you do many your friend me mukai? And also hene. Adia we ya we ya ye. Say antianoa. E me wo media ha. E besua se na no wo hene ne kura frɛ wasti no. Wa ma enti anim tie buo ene abuhuro ebedosu. Wo pa bia ware. Ni kun da so ne ex. E din komo. Oba ne ntiase. Ade a na ni di akire no obae no. Obae no. Wa hunu se krokro de dwon. Ah, eye fake. Wa me hunu sa. Enti so your baby a waware. Na ukun da so ne ex communicate. We ye be ma bi a waware. Na ayire da so ne ex communicate a. E kire se wa faili. Won wa faili. De man ni di akire a wan wale sa oba no. Ana wan wale sa be ma no obae no. Obua. Na se wo ye obi a wo mu ade a. Maami wo hima o. A empire wo da no. Eti senke ne brema nka ku Elizabeth yi wo. Ena ye be gi abotre no na next week ye be ready ogi abotre no. Esther wo ye janka. Edi enti na ma wo no ajanka no etimi gi. Enu nkomo ne ne ye nko Esther ho. Ye be hwe de ani a enso ade. Ne etumi de pa 90%. Wo ku na fofo kra be tunefo. Sa wo yiri we wo mu ade na senka awale ge ba akona na ne twepra. Na me de start me se champion. Is a champion. And near Tranton. I had the quawadim. You saw sorry. So pan ever me say. Why ni? A ma sabe I even emwadian. And you know, soften it one. Our Bible mu. When Yankupon a boy, 1 minute or ball or buy ya with the kind pa. I a friend of Litty. I watch your kunkum. And you even know about the kayo. Na san obana no dika na ne wo kru ne Adam na enam se onyankopon anwene wo mo no separate wan fa Adam enfipade na de nwene liti no enti na wo ya homa so wo mu ade ofese woni Adam ye pe ti na ko ba ne se Adam kwa pe se woni ne ye bibi kura no a wo fe no se me na ho ne bebutu bi so enyina ye pe mi fiu enti ne ye banishe no ye tu no free krom ho no mo na achi onyankopon ebe yi Adam fimpade de nwini Eve enti edema no enti ne Eve no nam so free woni enti no na wa be no ho ase ekakra enti otimi wo se te babu mu emresante ni nyina no na ma sabi obi no ya homa so a ye mu ade enti so hwe wo nyina ya asem ye onye de onye ni nanka opani ya yanka okana na notum na omo ya omo twere hwe ne eso gya egu mu pani ampa so hwe ne ko ba na emu so no ye to aso next week no wo se wonya adepa na ahoma so anase ani ya training ton a ye mu ade no dibroni se distraction edi niema ya emfata edi niema ya edi nipa ko seyi mu eneba wade pe bia no na je se abo ahomaso nti fi se bible kra no otia ahomaso uko e previous one mo o ka ne pefe wonyakopon echi kra enu nti no enne wiase wo hwe me ya ese ya hu siesie ya nantie bi ya dada ya ni ya kasa enne ye ne mebi no enu na ebetumi ama awade aso sawa mra wo ho ase wanyai san enema we se no mo na be de no obi hu se obi ya hantan obi ye dwe e wo aware ema no ya wo ya hantan ye dwe no wo ya rebellious chase chiatiefo be ma se da be ma se nkwa wo se firi ho na ebe be ma se yewe ma wo se me
na don't hear me more na office bia say we family na me nene te say wo ahoma so and na self esteem just say wo fo say wo no ano te be ma no obeyi na bote ni de so no oba no afa be ma na bote na be say no obe the head of the family na so you oba na so so kwa awade na so ofro say bia wo koyi be ma na tena ho no na akọ hye be ma na ye abucha no so a awade no wanyini enko ba bia enu te say ye mai say antete ye mama no mo amomo ntimi amre wo ho ase ehu say wo mo nhwe wo mo nchi ena wo mabodwa me na ka wo se hwe wo nchi no mabodwa enne enkwara no bebre wo ma ye dwa say ne ma men ne papa kura mpo ofere say wo de wo mo ebetia say be papa ni fi say wo amma ne ho so egira pempenso bia ofise ono ani to de ko awade ase na be me ya moa ba hwe wo ba bi na nim puo bi be ma 10 gram ni asantefo pe ni bi na wo ba bi e control no say de be nyu e de be ye bia ni wonom eyesu enunti ya kan say se manu ansesa no mo hu say so mbro mo aso obi ko no dwan kwa ma okumbo kwa ni o se me na me ko jare na be famade na wo so pa say san yankopon say aware nto yin ni ne me kan say e ma no ye mre ho ase na wo bro ho ase so onyankopon obehwa anya sa wa botire wa wade wonhire bia no ebe firi wonsa me nanaba ye hwe de ani a etranton sunsuaso a de ba wade any relationship yo ohene ni medase bebre ma me nche tiefo ewo awia sabre chese kuromu aso nyina etie Sompa Nkomo ewo the whole Ghana and across omo wo abrochi em say ye no mo ya na mpembi ye kana ware mu experience a me you be am ye family man do but more experience no ye nya free sebe ahemfi a etena ye papa no mo ya ahemfo mu di asem nsem ba ye papa ne ye maame no manim enumu na ye nya hwehunu pa na ani a etra ani nton no se wono ma sebe wonhu ni nsunsuanso no mebe kan nsunsuanso ba ko pa kire na obi atie onua bi tu kwan bae na o Ghana ha nyina no na wo obi a o hustle pants a wo tu kwan na otu kwan bae no na aduru se oware in fact na waduru ni fie so ono aye ready se die me pese me ye de me ware a enye 7 period so obi o pre ne ho ware se onde ne ho edi hona emma bebre we dan ho na we twi makeup na we dan ho sebe oba bia ye ninna kura mpo no e na okokoye ne ho ade na we na okoye ne ho ade in fact ne family kura mpo no na omo ye shock ti dakro mekoto se maye bi gina ho na wono ma form group asemasi pa enti se de ne yesi huni hwe se de owusi gina so be ma 10 gramo enti ba we na akofa no menso ma ben nipa no kakra ehu ne yire no di wa na mfre na sister mpa chobra wo se nipa na aka wo animunya mpa wo se a wo se ne yire so ye simple wo de oyo obantu betimi aka de ope bi ati ame de me be ma nti se be oba de efun nim ne yire no ye simple no se wo fre no fun a me ka no kra kire so obi nware ne yire fun kwa tie ne ye obi nware sabio ne yire fun kwa oba na wo wonam wa wo huru ne se ebia ni pasimesi die ni monyamfo te sei ne yire yesei no ukofia ne yire no ekita beautiful character bia wonnya sa definition wo ba bia enti na wo se odi sa nidie no ye de emma no na o ana no na o ware no enti sade binum yamfomsuo na wo kofa oba bi eba wo be demonstrate suban no ma wo no mofie no sanso na binum so etimi tu wo no mani na wo hwe sa ma nyina mu na wo yi mfomsuofo na gu nkyɛn na wo fa oba pa ede na ba fie do your ba na se wani tira wani nton wo fie a me pa cho de be wie ni se wo be da ne chicken na bolo wo ba be sesa woto wo ba be sesa woto enche na ukita handbag wo ba sesa woto na bi kura e besere epo e na papa obo osubantia ne papa nya hwe enti mesre ye nua no ma me de wonu bi se da bi ya me kama mo nti masam de ya na me kama ye very careful because me ti ye papa di kan wo ma na mo handle ya me nua so ya say go jimi free ma me nsem tete me enti masam de me kama ye very careful mesre se mo me ntie ye ma me afutu ode ma ye na ye mra fam na ye ndu ye ne ensua kasada ne awobrase ye na ye mfa adwumaden enhye ya setene mu ene nipa bebre apart from say ni etre ni ntoyi wo mbuade ni nyina agina kwadworo so ohene ni akwadworo pa mu akwadworo
oba beko na niema sisi mantua enen so ebia mekase sa mai so ameka binum wo bekom na adwuma bie ne ho awoye be me ya na beko aba okoka na oba na beka so a buei na ya asem foforo di mesere minua manum se monnwumani na sabin predia se ba ne sa mo ware ebeso medase Rafle. Yes, me dase bebre say yem se mpanimfo akabi me de ria na me hu abrabom ni say abrabom no uyo bi a what decide say over work on yourself our life becomes so simple nipa or person work on him or herself no against obidia bi social media friends school ayako obisika on the biane how ye bebre ndu tie babo say de unya de obedi the obeshe be bia de obeto amanoa no soma you person cho the simplicity of life where you can also explore ade no obetia ye no kama am watumi ayama na dimu dan so be hwehwehwe niam bebre na wo kan wa yi na mihu bibi kakra ade a mihu ye ne se ya mpanimfo ye kwa ware no makase o ware obi a wa ware na busua on say asem ne bae no enye ohene ne nko an kan ono kra no na dis onye offended like you said ba ne namfofo no mo nchen no anase nipa chamberlains no omo no mo say some advice no. So in marriage you learn to be strategic with family and people around him eto bi ad na ebufu but I was so who say enye ono omo na enya ono okunu na enya nto omo ye na ahomte kra na won ka hwe ugoduru dem ase wa me ade ya we ni ye dia me dia mani nyi hu fe be man be chom say anybody say na otu o so for the ono ka na say ma o ka di agora no say okay na ya agudie until next time so mba bi obenwu the way to deal with them no say eye be man no na oni na nya enye omo wo nchen na wo de wabufuo no wade kwa kogu omo so so hu so ye strategic nti adibi wo esen kede kasa ba but won kasa said ya besua mu nyansa na next won kwan a wo de befa so de etoso mienu so amu yansa beauty na se un se ema ye mema na ye hwe the outward of you but inside so ehia nti oba na ntimi ankipu ni kunu because on working on her inside ti papa nse for ho ofa ne be de ebe kire ba de woni mu no ayi da ayi na ho ofa ni bibia amanako it means oba wo said ye say ko ba usu so learn to work on your inside because na ye call a conference bi na debate nche say ema ade ba kwa mema hwefiri mo say mo be respect wo men desire respect and a man also the hwefiri say be mo attention out of our busy schedules and it's true go when the attention wo hu ni how na wo hu ni niema ye be hwe to ade ba kwa say high ohini ni high me be fusion che say local and foreign issues no ye ntimi and na amaye man na de jano unsa abrofo ne niema bi ho no ma eye eniema bi ho no ma enka eye abrofo niema bi o se mfidi esi ani mu nyina eye kama ba bi ho so a enye ba ye fa de eye no ene omo de na ka bom na ho ye feli ya enti eniema bi ho a enne wo pese wo nyini cha da bia ya metie 21st clinic omo teaching ye local food ye genu akire no go back to it ye oniuma bi o me so obi adwuma ba ye onia bi o na otu ani so so benum adia wa brabom wo nche enso se sia wo nini se ba so ti bia emfa se ho ye kese restaurant bi na wagye aduani so na mfo bo ohini se de ase se de ukwo ani mpa o na obisu nya na bia ne kwansusu a kontomre na ngobi goso na onya ne board ya pesi bi na akwa say de local fa na akwa yesu yo but the only local food no ene sa ne man bobo so no emu ahode ne wanim che de wo so no ote ba bia ofi se ho ye kese enti odidi no enti ye niema bebre ho abebo ye gye ni nyina wa akire look at our dressing. There's nothing wrong. You jana actually, and then you say, "Oh, the suit be bomb minimum now, banner yeah." Because we do obi now, and the African way say me city. We can say the foreign one, the local things are a bit in but because one and then yama him. Two are now no kokwa say a status quo say the minimum no kwans so be catch. Enti you see who how a be few see niema eboa from other side wo hwe bibia hwede betinya boa no afa enye bibi obi ate ye bia na wo finally no the amede you know say one said the mekan no yen hwe say beauty no be inside and outside na ye adwuma say no say no sa ye adwuma no koduru aware ma mesro ye mfa nkomu wo de no to akire
Upia bontena se wata na ba no afa journalism ne o bank ne ho ahwa na de ahye. Ukoduru fie se sa de no gya no akire. Na wo so obama nyam suro aye adwuma na me se wo fa sa konso be bo me da. Me di bi to so ansa na ma di fu abem no ma ba be wi. Ma me since champion ansa me ba na wase na didi enyam fa so didi a otiti aduane ne nketenkete me hwe de we o didi na. Ti enra nwume na musansa adan na o didi nketenkete sa na didi enyam fo yale. Oso onyale. Na me se minim de ope. Se me ba na niema no ye niema e wo fridge dada. Ti me se wa afono na me yi ni na atugu na nra no pa ansa na me beba na me kototo fish ni ade me so lefo na me ye gravy na me che fish na ebo 8 na ne mo ne me wese wa wie ni na no de fork no emi amo abanketenkete na me se wa num ye ode eti dia ne dada na isha wono wadi abre enti se de bra Philip wokan yamfa ya dwuma no enko fie me fa ma dwuma no ma no den mi do kwa na de bag na to no ma wro matade no ma ba wade no hu fiera ebi wa medru me free tachi ma me kwa kumase a medru tachi ma be 8 no me fra bi je si because ade chi me ko me kontim pese me yem bibia nti de Rafael po kan e no kura mfa ya ba no emfa nko fie dabi ensen kura ensen if you call it aba ni o aba no wa ai o court dem Judge wadaruma Jenny or Jordan or show ajiji ko topic ne so na ja din ajiji wantin ye wo ho abrechelefu e se wantin ye ho ayada maka akai Judge ya da se ne topic o de aba ene enso ade enia etire eninton eni su ntimi ntire eninton eni ntimi ntina Judge be me bia wale no wale wo ba ne omu nyina ye adwuma ye fa maid sometimes be mata ni maid kasapa ye because of the obane be ye said ye na menua be me kan 90.7 obedu ho no mo a o hwe ni dibility na dwuma ne ntare hye ni ka wodem e ko ne hye wotemu wo de be fie a eno ano no woni be ma kure kwakodam paso kro ti ma be ma no e ho dwo ni be ma dwo me de ma bre me ma menyu ma bre ansa na be ma no sase nya kini be ma san fan kon na e ko more than be 3 hours wo su point na sa no wo ko eti se wo pie free dem so oba de ko adwuma wonu do ko ka che no ni maid woti wodi na ni maid ba da nko adwuma na wo ibo sase o ma me o madam de wo ye me pa anyo wo kan se ma kire no akwara su suan bibi wom eti na sasa akwara ka kire se me pa de me wale a me nyem mi kun sa ka hunu se wo twetwe okunu be ma oguso wo prepare ni oh yes judge wo prepare ni ba oh enti se de no wo hene no se de yin na ye kase ko hene de ko mfa asem ho no ye ne ye ti wei ye ne ye ben omu ben ye dwuma wura ye mpanimfo no omu ne kan sam kire wo mu adwuma wura wuntimi kase me hu ade ko bre bo aya de wei obefa da ba me mfa ne se bra yi ma ko adwuma wura ho se ko bre bo apa de o ye de anye anidie mo adwuma wura obo se na adwen ye de hwi koso enti ye nwia ma no mo tie yen ye yiri no mo tie yen me pa chew wani wei enche ni nton adie bia ye wo ya bra bombia no yen ka hunu se daache ebetimesi se wo hye obana no twempra ye ne mo de otimi fro fon so kra se bla ne enye sex wotie adwumam otimi fro se he na wo mafi wo otimi ye bibia ebe mo wo kasa wo himo so kra peja woti kama ne sada osere so ono bonkomo wuduru demu a mese onye kuntuo no a stay obi ya kire wo odu oni koso bekin kan no eye modern sex na so nya wole ni wia bibia krosu bibia sei bibia ira tam opa na de ope ana oye wo ye dwani die oba betima tenase agrogro ho anso ene odi de adwani si wono ma no akwakoda wodi die wie na koba be kan bi atoro akwakoda ukobusa na sema na ye ntokwa na atodidi mde mabra me anwini ho eni enso ade no enye ni nton wo so de kono so enti be sire ye nwia ma ne se omo nsuo ne mabi because ma wodi egu ena so de bia be wuram bia no emma omo ho ofe
omo ne ntomo nyina guo eba wade ho enti asofo bi nim wiade ye bayi wo mu omayimu because ukuru ja ho ana odi ani dia koma sofo ukuru so siniema wo hye wonsa sebi producer tokuru mu kwana ka be yisuo ahuru mu ye no sent aba ho ukuru kwaka se fo asem ko uso no person odware wie na odrese a ho kama ba insa kanu no ho ase judge enti ebutu ye mema ye off enti ye nwia ma no monte ase ye yire no monte ase se abrabo no ye ne ye namfo ye ne omo motwe ho hia ye ne ye maid ene ye drivers de obeka because me udidi matem na me driver gira ho no mo a do me kwatra se dwuru mo pa hu se me driver gira na me ka ase mo kyerwa e be de sem de be ma be ba ho ana me no betra se din komo ye nhwe ye no kase yi ye nhwe ko be fa so ye ne ye maid ne ye driver ye dwumefo ye ma menem ye papa nom ye namfo ene ye kunu betra ukunu ye ukunu wadanfo enti ye ni dia wo de ma osofo no e ma osofo de ne ntra ukunu na ukunu osofo nye one na do wo ni ukunu na da se ukunu ja o se kiba so de na koso obo emewo nyame bo mi onyame wo mo obi agojimi obo obi onyasafo eti kura ho ne sue nyansa sue nimdie wo wode mu hunu kasa hunu ne die hunu ne masie hunu sebi ukunu si pe azana de ma no na ukunu pagya no be me na so wadona ade chonfa ko wodi bim what be ko wo made and say ni ex girlfriend or friend was a bema obema be ma bra enwurum ba bia otumi kuntunu wa charito but ne answer kanu sew abusuafo ye tetima na ya kasa kire emema yasamun ye yi wo Esther chapter 1 10 to 15 be kan area besi 19 ekwan a wo hima vasti ya na ne che na sa na himotire ekodi Esther ho enu na yesu ade tie awade bi efie bi a oba ne mpese be ma be yetire no sa fie ho ehonyo nyankopon se obema no wo ye fie ni ti se de Kristo ye asafo no eti no enu ti Kristo be wu ma yen wodo yen enu obe ye asafo ni ti no de be ma ne so aye fie no eti ti se wan fa buo na ama be ma no na ye wadwe so de be kwa akoma usofo a wati kwan opa bi ni ku be kasa o ni sofo hey papa no de da fom efie bi a ye ma kwan e ma be ma nyetire no oba ne pese obe yetire no enyo sansanya na sa na choro no kaye enti obai emfa ho ne adwuma a wo ye emfa ho no ba bi a woduru emfa ho ne dibi ekura wo no bra fom na fa wo buo ema ba ma waware no enye saa wa hibotire no ebefiri won sa akọ na wo badwin wa won ti ase se na nka me kunku fa obi kura we me che no e won fa de wo che no wo be fa de oye low na no ne be kun na wo be bu sa se eye den me say Esther ebra ye de ne ko fie ho no emra ye tu wo hen ne fo se won pe oba no me ye say ye pe virgin ti ya campo virgin singina wo baby faako ene ye di aduro pepre hwentia ene krobo ye de hye wo saa 6 months eno ye preparation Esther no ma no kwan eme ye prepare no ena ye si asem bia na maame na wo tete ne kache no no tie mentorship wo mentor no wan wo ba no wana wutie no wan na wutie no wan na tete wo de bia me kase se wo ye bema na ne wo ba bi date na uko ni fie de we one ne maame kasa de we one ni nuanom kasa wotimi so no kora wo yakola ba ne system panifo de we woteatea wom wakasa obi enkam ase obi ebsuro no fie wa dane twumfiri no no ne maame ni nuanom ma eno yom se na wo maame wo wale no be wo den e chese wa nya ntete wo bi kora wo a kanso se wote ne ho kotena baabi ne kwasem e yesen kokoso atena ne maame na ase piremai enti wate ne ho akɔha ne da ompese ye betere no wade kwa wade mu a bibie no abema wo kan obeti ase nani etera ntom ye di besi ha na next week ye be kwa akɔwie ni part 2 enti se wo ye oba na wa amafom wa himotire no ebekɔ na wo ba bia ne nankanto ne mama po o na ekɔ hye no ye di be hye no sanse wo suba papa bi e woni mu enya ho fe no nko a eti ya tete ma ne ya kasa kire mema
Mr. Champo etetema. Yakasachre. Odifo etetema. Yakasachre. Me si obanya ntete ya. Asem bi abeka kire be me bia ye kama. Odi be ye adwuma. Nyame nhyira papa. 0598994994 0598994994 na yenhwe eno achi ye ne 21st clinic fo be bon komo na fe ye the second story no e de abro ye nua ba bi efi sunwan eno no so abeti atomu ya wode na sem abeda yen na yakoka eho asem 0598994994 anyway hello 059899 hello mpacho mi ready baby akase free mpacho me honorable ba for the kase free fika yo yanko honorable mama the wati no program awoye na ma no de ebi ni mo ha sabi ka fracha all in respect ma hu obi a oba bia na se ba be se ni kunu ni oba no na chance ne atre anaka for di mo no wi akoto atene senate no ho ye ne kanti mama nti uti so bia me ma me awo me ku sa me waro anaka me no betene yi ti me da wase no akutu a odi mama no me betie ontie me da wase. Hello. Nacho din baby akase free. Bacho kodie mi o good afternoon. Krofa. Bacho. Yo yanko eti asante achimfo nyina. Yo. Ma ene de wa kan sem papa. Dan de nyina me ka se yankopon won hyiram. Dwumadi amode aba asante mem ne bunu mem. Yankopon wonya mo kese pa na oba de oto wana nso mu ku dia. Didi biala ne ho ebe wie wi o. Bibiala ni go be wi to oba wasa wo bra wo ho ase ema wo ku na wo bra wo ho ase ma wo ku a bibiala ni go enwie wi bibiala be wi pa wo ye bia so be ye ama ye da mo se pa nyanko Yanso ya da se papa hello Hello, madam. Good afternoon. Good afternoon, Pachodin baby akase free. Pacho femi agiba for do femi amen. Kese fin kransa. Yo. Na me bo mabaso pa. Sama mo kan de ke nya zanka asonde mu kran ka mu bu gwara ma chechita ma manfa to mo se. Asonde baby hu ni kura. Kwa ba fa so akasa kire no so ko hwa no so fo a. Do mo so be no ho ase akasa kire so fo na se wo so bofo. Jo ko du fi anu akona le bonsam. Ndi mu seven kanje je bi ke senka nanka bibi ya mukama ipati ya CDP na wasbo anyamisha. Yanso da se hello. Pachodin baby akase free. Me kase free ko podia so chibia. Yo. Me de kwame abwaje. Abwaje da Costa yeti. Mo program dia mo ya de pa. Bise mana sebi nyame abo mo no manye bibi kakra no. Ke so mo fa me ma na nya hwi. Ti dia mo kan na fa pa beto no akofo ba bi a o se wan fa di o seme. O ya mana yo ya pa anti mo ka ba dia so bro ho ase. No be ma do. Ti mo mo pa so fo ma me de go pa o ma ya mi nya o da den ko me nya so fo ma me. Abozi da Costa ni mi no me ni ya frame ni mi no nkomo pa so fo ma me de go papa ti da na ye wo me so. Yo. Our Daniel wo me old town police station bara. One year wo me police station wa. Yo, so de wada. Me wo hansa na ebe si atiase janga wa fe nyina. Ne wache. Ayo. Ma che. Me troso pa na me pese me nya Philippine me de me nya okra. Yo, nyame wo. Hello, good afternoon. Afternoon, din baby akase free. Me pacho bibi nti me de beta kakla. Yo. Me pacho na face the same program. Enipa na me nenete no wo hia obi wa abontin a o be ka se wo hunu bofo o be efie die se wo ne ne kwa wo de mu no wo hia adwuma na wa ba wo nchen kwa na wo ne be da no just wo da form just wo mu ne na ade na be to form so em gon so mo hu na ma ne papa enya go ama na nsin kwa ye ntem ati ye jai
If it's an ano kasa kra no, edumuja enkaja. Asemuni. Nti man de ebinum hia kasa kre pa be omo ebinum adwen na ese solar no awia ne ba na charge. Awia dum en charge dium. Me da se. Hello. Hello. Pacho baby akase free. Hello. 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 Pacho. So la Yusuf free sukai. Hello. Hello. Mom, you did baby akase free. Hello. 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 Udi. Hello? Hello, Udi baby akase free. Hello? Hello, Udi. Yay. But we did it. O kase free. Yale. Yo, yet you. But man, I am a so for program there. Also for but we do here. Sama no monga do program na to ya kuma tepana afate. Yeah, that's it. 0598994994. Hello. Hello, ban watching one free radio set and TV. Udi baby akase free wabata ho ba no na kasa. Ohini ya femo hima me kasa se before junction. Yo mama entie o. Ohini na wo aye me fe topa. Ei, Me das. wo aye me fe wontuma ne die. Touch picture pa na me mama jiwachi. Mati. Kuma si ame baba beji na Mati pa mama si. Mama si adawro makotoko junction. Where we? Hello. 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 Pachodin baby akase free. Ambacho me de obe me kasa free. Kwa. Yo, ajabe yankwa wadawro ma. No, whether what I'm here o contact pa na bi wedding ko mo tatia. Nyema bi ha me. Over production number man na ofre producer we be connecting why? Me pacha wo hwe a where the production line to so afre producer no be connect wa ma why? Me pacha me da. Afra osoro na oboafo. E ma no de mudi wo mu achi a. Wo be wu aja mama me no. Hello. Hello. Mi rawdin baby akase free. Yes, sir. Abe de mi you been to me de ka ka. Fate. Yankwa. Me fa se o masim bisa se nkisi ono obate. Na so ba do be kan bia onfiu o ka so nyisi ya onya. Dia pa na be ma na se oye wadaroma. Why ne ho ade? Me fa se da bi ba se No ba woni ne ti afa mpra na wo twi na wo ka bibia akire ne no wonti a. Fa ho adwen no so chinchina red flag wo don't ube wo. Waka wo ne ti awade mpra na mo twi munya nware wo ka bibia wontie bi kura wo de ato falifo bi ani aka wontie enso sete bra do ya no ye. Ani ya wo ya adoto wanyini ti wa ahwe ne ba wa fa ebe kunso a ebe ye bebra bebo wa yi ase osoro ne obo afo ode court why nyame nka. Hello. Yeah, good afternoon. Pachodin baby akase free. But me dey Samuel, me first in Zamani na Western Region. Hey, Nzama. In Zamani na minimum ho maba kundum wo hopen. Hello. Ye watia to makwan wewa. Watimi atuto. Me wo so. Me from ya mola no ya etise ko na ya na me yamu ya nti ha mo me ye mama. Oh. TV na. I'm TV station no. Ya na me hwa na program etise ko na me bu afu nti me trawo. Yanya yikitwa bi nti omugusu amo ya maye why? Yo mate. Ya da mate. Mo program dey efe pa. Meba kundum, meba be di kundum why?
Yate. Kasa ne so de metia no ho ye zoro kpaale. Mate. Ho ye zoro. 90.7 FM. Hello. Hello. Pacho dini baby akasa free. Me pacho mi dinu eye baako pe e frɛ me kwadwo ba me frɛ achim oda. Hey, bura no ba so. Me pacho achim oda me kasa fi Texas. Ah, Ahembo ano ho. Texas de say ho na metie. Me pacho ane ho na me kasa fi. Mi nua ni diga o. Ana obig. Obig ye be yi kasa wai. Kwadwo ba ni. Mi bisa kakra se ọba àwọn so ni be mate ma ware amote na ọba no ye bibia de boa be ma no ye bibia de boa be ma no na sebe enso be ma no ani na be ma no ani na moso a eno so otimi ene no ejaya na na so akonya samentia bogati he Sompa FM. Wa semu a wo bebu sami. ana ba ye hema Se wanyini. Woni be ate. Wo kasa che na wo so se bi wa boni turu mu brezia. Wo mfa boga nya so. Ebi ono mo a omo se tra ho. Eno de wa se be boa wo abra. Tena ho. Newu. Se be boa wo. Se mo wa wo so na re na de be boa wo. Why? Se bi wunsa. Wonye mumu. Wani mfira. De ekoso nyina wu. Ye fa frefo mienu e. Ye fa fridge me de no si. Hello? Hello? Mi radin baby akasa free. Yeah. Your family Jane Joe Kasafi Asanko. Yo, Asanko yanko. Yeah, but you person bisa say when your battery no bano why no wade ba no beka bia won fi. Ya kan say when no abofra ba o eden. Ka ba so ka crowd abofra na kwa school. No ma me ne yare. O so kwa so ma me no. So ni no so ho mo ho. Do me yo man. Na on pe mo ba na kwa. Mpacho no so you can't say I can give you one. Now they are too petty for him. Okay, but they are too petty for him, dear. Now I'm in the casa, I was saying. You know, Maka, something out coming out. Now, but then I ran near my Caribbean Sacra, baby. Why? Ochiana Chinchina China, so when you know I found one. No software money. You should have a dear soul. Hello, need you, Gina Walichi. Marco. Pacho didn't baby, I can say, you know, chat. Pacho, me kasa free your fresh water. Yo, I feel so the giant way. You didn't do it, Yo, so what you want now? So the man if we are sitting there, I was so bad, dear. Said a bad one, no bro once and I was yet. Nothing yet, then manifest. I don't want the only woman you. What to say with Jai? 90.7 FM. Ma, me Pacho, why you want the only now with me? We be a man and yennefe. You see, be Yo, dear. Nyame say yen koye mema na boafo enti se wo bi kose koye boafo ma wo bi na nipa na wo kɔ boa na dwuma ye no wo mwa ema dwuma ne nye kama de ode adwuma ne soma wo no ne de kɔdan no so atemase nyame say yen ma ne ye kunu ma boafo enti wo ye wasede bia still emwa de ode adwuma na ma wo no fa kɔdan no sa kɔ back to nyame ho. Se papa dwuma na odi ama me no se de sese me yese wo ba bia ma ye enso enye yie na wo ye hwese onyame wo mamu a na ya ye ma no ye de ye kasa enkomodie ni ebo wo yamane ni ebo wo yamane emema ni bi wo a wo madwen no bi wo kra spiritual issue o se ye ngunu so wanye wo ba papa ni tituru so akɔwale wo ba na oba na ye mpai bofo ye ma ni oba na nya ho toda ni e pa oba ma ni so akunu no je be house a agi se wugina Timedrofu jina na nyame be mo adi nkonuma bisu afo fancy e nyanko computer so adwade yem na ye ba ye beto aso Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha
any amonone enya sempetua womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho One Kranza, Yeni Presby Bank ni DNMshe, Yeben Children's Park, Techiman, Yawo Enkani GN Bank Dynamo, Yeben Police Station, no, Osunya Nkwanso, Ena Kumase, Yawo Ahia Overseas, Yeben Alpha Radio, Ana Timber Market, Freyen, was 0544 664410, 21st Clinic Ana. Womu ye sciatica expert. Me pacho unim ade e friend say electrical and home appliances no eye dade mo setena kan de ayehia na se wo to na wo to papa e chem hole obi koko na fifiri wo 90.7 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana ena wo hye na ye beto aso na ye de ye nkomo no case number 1 Sumaya Idris complainant wafri sunyai ni wabetoa yen wan waba ne kunadui accuse Abdul Rahman Aminu court all day in court yeah Allah wallahi Sumaya Bible Qur'ani bodu ya apede he Qur'an yo so for famanoe peja Eya mi Sumaya Idris. Mikura Quran. Sa sama mi bekan. No kure turodo. Kontomponim. Allah boame. Oda. Mi lie. Mami, ewiye. Pacho ewiye de ye boko nso enya boko sa. Ye na esi oba fefe. Mpacho me ne bema bi wo ya ye frɛ no Aminu na me ne wo ye no na me kan se me ma me ne papa mo pam mi frifie ze man tie wo mo na one ne ko wo ye mpacho ani nti me ko be ma no ho no se nyinse ne nya ne dia nti maame hwimu nti me maame de no wotimi frɛ me nti maame na han dan e de maame a ewo how many years 20 years and now ko twem pana kakara no we school baby na me wie na wo wie pa chan na ti ko school no ana ye tie so fa iwo mu Ameria oto ya mode esibe na Aminu no satam no no ko school ana ono nko school o sunya oye national security MPP hey atiato o evidence the chess or national security bacho ana bi o mo wo header oye bia odi na ade be kire odi na ade card ya be kire ade card de mi ni bi ba wo bi a mi hu ya na kura bebre wo mutumi twa bi tudi no de emfa ntwa ba na dwuma oye pa de oye scrap dealer omo boss e wo sunwan okay di na chese nyu obi a be kasa ne ho kire ne ho de ya nkire no okay ti wo kwatwe mpra wo nyem ye na ye menyem ya na mpapa mo pamo me efiri fie sekotena ne ho me nkotena me koye nso se yesi saa no ne suban tie wo sunwan ho no eni nti wo pam me se nyinse ne nya ne de na ma me ha mpatwa ne o wo yere no mbebire na anu ne kwatwe mpra no wa nka nkire me se wo yere mpatwa ne yere no yese o musi me ka ho 16 hey Allah wallahi all day in court sister banko banya na sa wife ni ye 3 bo mu kura se o maja o mama na nu ya o me ware ye no o sa me te so no nso aware yo enti ana ye dey me pa cho nti o pamo me nti nya me boa me ma na me ye diploma course ti e ba na me be ye me service nti me ko hwidiem NCC office wana aban de me to ya na me ye service no nti wana me ko wo ye
me ko wo ya na me san ba fie wo tachiman wana na mete na mpapa se kenten na no anete o ma me ne mpapa ntu ma no papa o tachiman okay itu betra na ye dey so anjeme sedi enti samanti o me papa nso shake kesi enti nya de obe pene na chese wakwa ye kafiri nti o se ne fa kwai nti me de koye na me koye interview for degree na me friend no se me srew se nyame adoma matimanya opportunity se metima asan be ye degree course nti me srew pe obi ma me wo wabusuam se me ma busua no obi aso wonje no enam de ma ye nti na me sre na wo still wonje no nti wonje no nam de akwala no ko no ho wo baabi owo no sunwan ho no baabi an yere no wo no ne fi ho enam de no koma ne yere no ye friend anatu ti me de ne ko ye no na odi ni dwane ye ekọ tamale anatu ni do ba ni dwane be ma ni dia akwala ni dwane ko tamale nti me koye interview ni wie ye no na me ba ye na me be sre me ba ye se me beje me ba no osi wodi akwala na dwane akotamale na nya ade obema mahu akwala ni biem na me de ko wajo na wajo fo hye ne so onko kire mba bi akwala nti ye nyina ye ko tamale ho no odi akwala na ko tamale do hana yere hospital road ho na akwala na omi ko ode ne koma aberwa bi ne dia ni aberwa no ene dia wanka oba na bema mpacho bema sata mo de ne kono how many years 1.5 year na me koye interview nti nka me so won pe obi wo dabi interview no mbra pe obi wo sunwan ho ono watena sunwan ho ache nti me sra na pe obi wo sunwan ho mame me so sunwan ho no school na de me eba ho no na nka nipa ni nso me mu na me nko interview no so me ko na okuma ase languages nti me sra wa aboa me wan fi me cross wasa me recording wa wasi nya me school no na hia me cheso ya soma ne se won be se me keke me papa nso anko be boa me no nso on fi me na me de ne ko ma ne yere no me di ne ko si ho se ne yere na fa na ne yere nso so won fa no no ne yere ni nyina de akola ne dwane ko ye na wa jofo na ma me ko je ne baaye na aduru se ye besa ko school nso akola ni so na me se ne maame na me koto no ho no nso me ko that time no wa ye ni ye na me se ne mma me sande ni kwota malo na me se mma me serew je akwala no na hwe no kakra ma me se mi ko school na ne na ye papa ni da so a be ka me ne mabusuafo a ye de abom na me ka sin tinya me adom ma wie school na se mi ye adwuma kakra me ko ho se me ko sende ma me nso sika ma me sende ni bibia me ko akwala na ye tantantan na me hwe se emmoa me se ma wie school me nso a me wosunwa me ye madwuma kakra me so onfa akwala na ma me wosi me si sunwa me si tamale ho bie ma do de ba ye me no me wu kura wo tret me san wo so onfa akwala ne ma me o ma me hu akwala no nso se akwala no wo sen akwala no wo 3.5 half kura no wo nyaaye papa na wo di akwala ne san koma ma me no ko to ne twene ne so ana wo ko sre ne se o me ko sre no maame ne ye wadansi ni oye madansi ni maame na ye madansi ni ba enam se omunyina bue ni didi mo omu bidi ni nti se omunyina yi mama se omu mfa akwala ne mama biem na de o so wa chiu de ya ye wa wuri won de ya ye me ya me adom me ba na ye ni nkomo te obi mra na ye nhwe se be nya ye papa no na ye musa no di okay ya doctor it is say ba cho nya me adom me hoye 21st clinic ade na mo de bre ye wie ye wo bebre na de bramo ye wo si wo mra na ye si madu samu ti mate ti wo bebrebe no wo be yim okay said they will be able to to say na nsem no bre to mama me da se bebrebe am say me fasa kwanya so na machi ya 21st clinic atiefo ene wona obaya so ye de nyina no I think say obi a oba obi a be testify obehu enwuma pa ye edema won na de o ma hoda so na onim ye services na said ye say erenda no to da
boa na adwin na ne say apart from sciatica no what the word sciatica no nko ano and only the only key after all menyare sciatica and you know say you complain sciatica na menyare sciatica there I don't have to come but you might if we now we say enye only sciatica a lot of conditions laboratory services be trust any peduano ye wakwa no ye hwehwe mu na ye hu chimatobia baby a wo bia no na ye hu de betumi ya boa and moreover 21st clinic your slogan be ataka say one te woni paduase a onto ya de ase on tia ya resource de biada and in the first place on idea ba kwa was the kan ehu ne say ye di kan e ma wo te woni padua na ase and nipa bia wo be ya rebia no you must know the reason ade kodie potentia cause ya no and it took only 21st clinic kwana say wo ba ye betumi e de emfidie ye betumi di laboratory services ye betumi di scanner hodo na ye wurawura mu ne ye hu say yade potin we say na how nti by then na just what in the padua na say na kayare what do you call it wire resano na fe enura e herbal they say enru abibidura ya sone so krojin ya customizing na ya de background eno nechi no na ehu behia say ya de tu afidie so a ya de what to afidie so say massage ya me ya massage until with the point of time now in 21st clinic twins was one you may see what do you call it differences I want ka say be testify into 21st clinic there you will be baby and my native there we no say say meeting ni pe good and sana betu ni pedua na se me mfa ne say ebia obi a wo tipaye ne yefunu ya ne ya ne sisi ya ne ya a whole lot of things enti then wonima de kodie potiama saa ne yema ne nyina akoso enti wo de wonim because you are not a health personnel enti the only thing I was say we say to na mo ba 21st clinic na ye momo de wura ba bia wo se de wura it's a laboratory me kan ye and as services are hodo na afre de wona wo betia say saa na meti ne niema na contradict na higher me ya no ade potin we nti na ma na yeden e ma those things na cause so by then no wa ba beti woni padua na se the 21st clinic e wa bonten a nipa ta kan batam ho e sciatica okay sciatica eno an na we are the sciatica expert apart from eno no musa wo ayaresa hodo amosa yarwa hodo mpesa wo kire sa adin na obi wo osa obi wo typhoid hepatitis B na adwan akwa ne 21st clinic the sciatica nkwa no okay mama me da sepa say sciatica ne nyina no oko health mu a ansa na obi baye bibi expert no na enu no yade a wakwa dare mu enu no de but enu no nche say apart from enu no unye ada services bi abi and 21st clinic oba sciatica ne momu de a enu ne the pon a metumi aka say eye expert on it but oba other health issues anti-hypertensive diabetes any chronic infection problems bia 21st clinic I ready say ye be boa enye say ebia wo say it just saying say but ye do betu nro so na ya boa wa ma wan kasa you testify it say kamre wo honom na wo bie lines ya to a bon say ye tiefo no those who have come there na wana ye no mo adi dwuma bebre no they will tell you say enye sciatica no alone nemo other conditions bia no 21st clinic ebesa also dia ben any health challenge bia no ehu behia se ebia opemfo panyensan onim the type of Accra say they say ultrasound scan ye betwa ne yehu ebia wo kidneys no wo liver wo gallbladder biara eniema bia organs ni 21st clinic is the only one ye betumi actually say this particular problem and obianso into me challenge over that and the last thing I want to tell you is sciatica na say ya tete bebrebe we can no imitations but the original context yes 21st clinic and there is a wood here baby 21st clinic no sciatica no you mo branches in locations no bobo so your branches ni your locations ni there say wo tema say community 1 Roma sorry dan no ho pay obi hu ye
Tema community 1 Roma sorry dine no pe obi hu yen e na Kaswa opposite ECG office honom so opposite obi hu yen 21st clinic obo wura honom a de hia obi a no ye be ya ma dome behind St. John's no dey we see honom a foot bridge no dey fro foot bridge na cross wa Eco Bank ni ncha ko wanim kakra kwan na da ho na ka say 21st clinic na area abofra bia kra de obeden edo be ko honom kuma asen so ye wanhua overseas yes be alpha radio honom manager dan that's we Nkranza headquarters Nkranza opposite Presby Bank I was right after we Atia to move opposite there's Presby Bank honom na traffic light na se honom na brosan kese na so mze na nana brosan na se obo wura honom 21st clinic ye beji wo feso na de how bia no techimine GN Bank you know we say obo techimine because honom ye territory yes territory so nyan so regional office regional hospital first gate honom na opposite 21st clinic e wo honom a okwa bibi biara hia obia ye betumi ayama takwa nso ye wo honom Kofuru dia o green baby a soja enkane asoje fo no na omodidie no ye wo honom abrosa tenten they say wanji kramosto no achi mafiri ho ye wo honom mafiri oh no e ho de ye firi ho say na se hwidwabo so eno so ho ye wo ho se hwidabi so baby a ye honom mo numbers no je agumo ye the numbers no ye se ope ye Nkranza hanom pa de a ye 0544 664410 0544 664410 ye Nkranza de Mrs. Subim Nkranza de no ye 0544 664410 ena baby anso a ye headquarters ofre yen so a ubenya yen so ye 054 0540 311 311 0540 311 311 ena biem so 0549 311 311 then nyina ubo ya pono ma na wote ya homa ya beji wo fe so awo sa we trying samiri amame you 21st clinic said ye papa doctor abeje bra wo chirichiri mo no say nye oto asintin ne o panchi e twetwen wo yade ahodo biada osa ya mukro typhoid hepatitis B osabu mu haw ni nyina utadua na pese wo bo wata so ana e woroba yirima ni nyina na de 21st clinic ye ho adwuma ye mema tadua ho adwuma me hunti twetwema wo bossa shots benya hwen enti bomoden se be bia 21st wo bia no wo beko na ne wo mu akoto kese dota ye bara se awia yi so be sra ye atabra wai me pacho mate ye me so me das abusia for ye ni 21st clinic na Sompa Nkomo yi me ne me ba fefe eye Sumaya Idris ene twetwe Nkomo Sumaya enti na papa ne mpese wo do ba be ma na sese na wo pese wo akoda na wo mpese wo de be ma no wabo ayifo wa odi akodan waju ana ba bisa na bi eho no man ko hobiem adentia seba akono mo boa ma be ma ne de akra ne ba ade ne ba sa no onkobo mama 90.7 FM wuku no obi anasem wedene nasem ka eden nasem ka mi de nim sa nasem ka eden na fedi enti no pese se kwan a odi akola ne fa so ko ne ye kwan papa ada na why ready so pese oja akra no pese ode ne be ma en na minim ada woni ba o ne made bebre kwa meme na o pese won ha me ada enti me nko a me ba nso na o minim de enti a o pese wonya me sa wo mama e ma ne bi ka ho producer we ma friend na yes was wo ye meeting ti wo de wo ye meeting ye mra na mo friend no ye musa na sem na abedwafo entete ho ebusuafo amuzu odon so ne ye kanfo de ma obi biada se tu fita gu wo waseke ka wo pampan gina mu nya de ebetimi abo anu je na doctor amuzu do odon so e dia Sompa FM amuzu heba powder tea cocoa ana sensuo de onomu a ebe ma ho awo kam na amuzu v heba powder ewo ana se milk ebe mo watin kano
aba na amuzu v cream fafasa eno na be fasa wa na odi afem na odi na atra na na atra na chesa ache kama na bibia e kama wunya bi wo ba bia ya duri agisi amuzu atra kase waterfront share so Kumasi airport runabout free 0247 776 743 na yene wo Emmo Nkomo mizo 5G drink papa ano ne yeno manya hoden dia adwuma agina na so bredodo a yente brekora na afi eno so atumi aboa wo mizo no emu odu wonya pastries bi na de bosso a tumi se ekoyie manager Daniel we hwan overseas the can supermarket system about post office and manji adomni asumdwe junction after Baptist University Ebuyakwa PNC Ventures and manji any charity hospital junction dey nche asafo abinchi yene VIP car park in the nche na Sachi Enterprise for 0246 270 221 mizo and 5G Liberty Conference Baso July no Maranatha Evangelistic Ministry Harper Road Kumasi Edum also let my light shine song for man ya wadu wo chewe hebre onyamede nwosrama no nyame be fa ne so buebi empokyire nyina da amanyame made wo no ho adwomtofo e maame dan na entry Hamilton Minister Kwame Jedu na fe Efe Grace wonom na ebebe mu a wode dwumadie no adwomto beje na baba ye nyina ye nhia e wo July busumi de no July 90.7 FM e yeda memene da next week na onyame ema yen enye enhira ZP download app no bi e wo phone so na to sikakra a yentel kra wodi ane se obe dial star 270 hash no wa press option 1 oje hu nsem kakra bia na wodem wo send a press star 270 hash option 2 10 million bia we send no e be che 10 cedi dia ka bia 5 cedi umpe we ya e de na wo ZP ye de boy emra ne se GD na no krenkwa ne de be ye GN Life Enterprise for and this smart child policy no abba was so bad that you hear busua so be ko school putupru how be aba and unti 30 cedis pe na wo je obusome no de ayen si akiri ba e de ama wabofra no omodian so be fragile nchiremu a cha me die no wayi bia ma wo ba no e wo 0503 740 990 obi afa no nyim mame abe okunini obago kodu for ba ya santo awie ebri wabi papa odi enutan ko yini nubra ne homa esa yade huhum ne hunam nyina da wasi akwadare esi apetete sekrante a wahunu banchi wasi obema na otadua ma ye mere otadua fon fabrodo obeyi ayamukuro etwire etro gonorrhea koko brahemu haw na de ama ne din adroso eye sickle cell ni hole in heart odi abibidro eye ho adwuma no maami abe send ne meto nchia tano so apatrapa new site ye be apatrapa nkwanta no 0243 345 392 abe Traders Farm Enterprise black and yellow bidie powder uyemu bubomu na odi bigu nsuo manom wanu maduro bi overdose wa flash na ntumi nta fa bigu nsuo manom usabo no ha ugine mu fa bigu nsuo manom animu atwintwam fa bigu nsuo manom me pa cho halitosis animu pampan o brush ne so fa bigu paste ni tutu se wanum be hwam wanu msan wanya hangover fa bigu nsuo manom be ma wedie ne ne afi we so ma diarrhea bia me pa cho yemu bubomu no be ma yefunu na kodadi ubenya bi Freddie Mens, Danieba, Apidan, Colinac, Misty, and a blessing require. Freyen 0243 943 413. Nani ya Nkomo. Universal natural. Universal. Ye numpe any intimo juma. And unti senso to toy. Ugira wa. Yanfanko da Universal. Unipetriano, was Ujinam, was Chilibramo, Ukotoje, Uchepe, Bebia. I intin. Intimi and now ye now na one obeying at the amount or typhoid or hepatitis or crow washing in my for the 90.7 yes inside dear universal we need so for there were also S line be able to 0556 244 102 and 0200 158 272 Tabita
prostrate ni diabetes ɛda ukua da bia free screening ɔde kyɛw mpe we apɛdeɛ yi ɔbɛhwɛ ɔsaabunum infertility awo ho haw bɛɛma osisi mu ayɛ mmerɛ ɔbaa ya wo nso nneɛma ntwa yie ma wo ne nyinaa ɔbɛhwɛ ɛba treatment massage ɔbɛyɛ mogya mu hwehwɛ mu sunsuaso ɛbɛba no kyinyɛkyie bia ɛni ho yɛwɔ takra de sunwan nkran madina yɛne Firestone food bridge ne ɔla baako so mpakyɛw Kumase Sofala Alament. Friend 0202 347 647 and 0260 196 219. Kanisa. Dudada. Titi dro. Yanumami Adiatu. Seu Sisi. Obraye. Candida. Chlamydia. Brehizia. Rashes around vagina orifice. Blood circulation. Moja media for Sanye. Anansi. Slow kube free uswako. Me patcho headquarters no Techima Kenten. Ye ben baseline pharmacy adroi baseline pharmacy ahudro ni na bi ho. Colinac, Misty, Danny Heba, Capita, PFA, Fred Mens and Crime Kanshi Drug Lane, Nana Boachi, Kobedia, Rich Koheba, Jeff Heba, Mankesem, Peneheba, Cape Coast, wa sakwa no fie and a fe baseline shops ni name 0247 887 436. Kanisa 21st clinic. We are sciatica experts. We are the sciatica experts. When I did that, I was judge. I know your brother. I am a hospital. Also, you are beer or yale. Oh, you are in Quadia. I am 21st. A warm Juma. You share your phone. Miss a near man is what would know a coin in the evening. Belmont to me move park or with this chia. We are bad time. Oh, your mamma, your papa is at your 21st. Or 2 was in tin or ye say time. Was sure not track which himself choking patoko. You will need a flaco could be beer coho. We are in Quadia at your 21st clinic. Obeshama. 3A Herbal Center 4 and a D3A co capsules. A diaba. A your friend is shelling me to Shilly. And yes, some sense a was so a giant. Was so Peter. Is Simu Ted Driano, your friend is Simu. It's a patchoji 2A go capsules. I am team a China war and it's a pioneer Sabian Mukan kind and numb for modern sober gibianum. The base how in a free hole 0546 107 107. D7 Heba. One of the C2 capsules and 90.7 FM. And also the Abba. Go no pay. Go no pay. Any syphilis. Yea. Siciadia. A druni. Prostate enlargement. A druni. Fibroid. Oh. Obey. Obey papa. Obey be wasoma for pharmacy. Emosefa drugstore. Rodel Pharmacy. Bojibo Ventures. And a fee. A Bibrim Heba and in the surgical center. Yes, from 0546 073 282. Ochra, Yami Adomasunya X station. Techima market. A honey gina. Bra Philip. Monteta Monteho. Miss a champion. Yenya Bay Assembly. Emo Yamentias, Yanyano. Oh, and the voice, I'm on my interior walker. Na beer. Now on Usu in Chile. Hello, I mean, good afternoon. Good afternoon. What try to say? I don't know, sir. I mean, what to say? Patch on me, who are now, sir. I rather don't know where pa. Make us a free Sompa TV, Sompa FM. Patch on say. Make us a free Sompa TV, Sompa FM. Kumasan and grandson. Now, Unim Sumaya. Pacho I mean yo what the last be abedan say one wa na abofra no afi de mo de na akoma wo maame na efi so no wo ya na abofra no mo se mo mane hu akola na nim kura inti eno na me pese me fro no pani na da na wo siri oh da aso wo ka na da be siri a me siri na yesa bibi inti na yensu yentie ba akofo asem na wo se ye bopene hu na ye ginchiremu said ye etitie no kasa ya na kure but asam ne sin asam ne che okay meneno na ewo ya okay ena no wo baby ena obasinwa ha ena ye me ko pedan ma no okay si me hwe akwara no
said a social bar. See, last time, or friend Anajo say, or the member a breme. And I miss him in New Honum. See me, or baby, and also the Aquani brand, let me New Honum. Only a down for me. And I already acquired by Mimiti Abontin. And on by an ombre, he acquired the Edisi Honum. Okay. And I'll call it. In time for Nina, as from say, ombre far because no buy no papa ni ho. You say the far. Okay. One pencil and Oja Colano. Honum Edo for it. Pepachona now see Dane. Hello. Hello. Master Aminu, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na me pacha wo wada uroma. Baba wa fefe bi your friend is Sumaya. Also no wo baby over 3 years. Na me say ohun baby akora ne wo. Wo de na koma wabusuani o temali. Umpeso be hu no. Wada uroma no krebi wo. Pacho that's it. Say question now will be some. I said, me no walk by no 3 years or who acquire. Or sina udi card ni ko temali. Enti o yeso obeto ani school so. Eno kosre nipa na odi akola ni koja ni se onye akola no na ontoa school ni so. O sina akola no ono mane no oye ni bibia ba se wa wie school o ye adwuma. Tinkaja oba tan opese okofa akola ni so se wo mane hu akola no adawroma. Pacho the sin as some necessary. Yo. Me no ewo ba. That time krana kwa no onye ndi 1 year. Me pepe bi kura emomo na omo team. That time me kwa adwuma na obi frɛ me frɛfie sɛ omo di akola bia be yi na asi me kwan na. Na me bi so mo sɛ so abaya bi na me sɛ okay. Pacho mo fa akola no emma me wa adwuma me pon adwuma ba mba abegye no. That day no krana so emu na eba beton. Na boy no e fa akola no. Ti before me do so fie no krana so na to ajai. Na me bisa na mo di akola no bra me. Na so okay. Me de na ikwa akoma madam fu bi yire wo ho no. Me de na ikwa akoma no. Na me di akola no koma madam fu na yire no. Ti o hwa akola no about 1 month. Ewo sunwai ho. Ewo sunwai ho. Okay. Me say akwa means me nja akwa no emma obi yire sa. Ti start da me me frɛ me ma me mbɔ na amane na me fa no kɔma me ma me. Na me bɔ me ma me amane na o se me fa akwara no embra. Na e di akwara no ekɔɛ. O pepeyinfo mo mu ba pa akyɛw sɛ me fa akwara no ensa ma o back. Ti da bi akwara no wo mpɛ no ka wo pɛ no a ka wo kɔ yini ensi hɔ no. That very day so tall almost about 1 hour. And so no buku akwara no aka obeka ne say fine wo muka sa ya manti ase adwuma me enye me na me do kwatamale wan kasa da Africa kwatamale 90.7 FM me papa ho say usro mu de wo ya nyina wa ye bo no mo fa obo ne nche no mo fa akwara ne de emma ena wo mo frame ho ha say na me so fine wo mo fa akwara no ma ena wo mo di akwara no emma no ena o di ne free tamale esemba ha ordinary basi nwa ha ewoma na onu ankasa esen Africa odi akwa no kotamal na menim ho asam kura onu ankasa Africa esa di akwa no kotamal okoi no odi 4 days na me papa frɛ me say akwa no maame asana de na aba na msilo na sana oba o sisen onzo onye nkasa mum bisan say that day now obaja akwa no wo honum no oja akwa no maame papa na me maame. Because me papa mo omu pie ko masalachi anaju by 7 o'clock masalachi omu beba no na woni fie ho no Sompa FM waja akwa no ho no na ko Africa asamba smia ha na omu frame say omu ko masalachi omu ba omu ahun na bi so omu say akwa no omu say akwa no de waja na ha since then no anu no ya ho bi na o free ho no e ba o ba no yemfa no say na 2-3 months time ena okọ ware ye o ware fine
akwa no onye nduru 1 year but say akwa no nam almost about 3-4 years and me didn't me mama na hwe no nti nanu me wo honom na me mama frɛ me say o ba ba gi akwa no na me say no o ba ba gi ne say wo ware atena okunu honom akwa nso wo me mama honom a me hwe ma de nti saa no o gi me ba no akɔma obi sɛ wɔn hwɛ na na say akwa nso oni problem ba me mama on ya adwuma bia me say on trance me on hwɛ akwa ka me sika 50 pesos kura me de hwɛ akwa no aminu wa sumaya de akola iko ekire no wakɔ ne da oh fie honom de ono enyame na me fie honom oni ho okɔ oba otumi kɔsra no otemale ho otumi kɔ onimo ho eni esenka ne naka boni bia ni nitirimo pasho oji akwa no na akwa no nya ndi 1 year munya nduru 1 year but ya hwa akwa no se on na okɔ ba 3-4 years ba aminu na sama o kan se na o se opese okɔ school akwa when that person okɔ school o se na saa time na ode ne coin na onya obi obeso akola because ni ma mi mo apam na frifie enya na kura woboa onya na kura bisa no so oja akwa no ba na how many months no ode ware ye enti say no aminu say wa pacho say wa ware 90.7 FM woti ukunu fie enti me say akwara no wonim ya fie baabi akwara no wo enti tam bia wo pese wo hu akwara no a wo betima akosra no tam bia wo pese wo kwa akwara no chen a wo betima akọ me papa o panyini wo kwa wo beji wo atu so wo ba no enye me nkwa na wo akwara no na chesa aminu hwede ye wo betimi akohwe no na se okofa no na wo man ne mfa no pacho dabi but oya ne maame Ghana mra wonyale pacho Ghana mra akwara no na onum nufuo nye na okoyi ne si ho enye se obi na gi no onu na koyi ne si ho no na okọ onu na danfo me pacho ami wudi gina so na mi musa na sem sumaya na ada na ukoyi akola ne si ho muso sa madam pacho mitamale ho kura minimu ho tamale ho kura minim ho oni na di akwala ni dwane ko tamale free say ya wo me papa wo ma yempie kentan ho ubuso obia ni me papa life wo ma yempie nti minim wono na ha me wa ha mi bebre wono na di akwala ni dwane ye wono na di akwala ni dwane ye e ko tamale ena wadwofo hye no enu kura hye o mo hye no ansa na minim ba bia even kura tachima ho kura mpa ye wo no ba bi o ma minim ho akwara no wo honum den akwara de bedi ho ana me de no akwara na akwara ne bedi ne wo den akwara ko di no me hide them mau wo na akwara na team me pa cho me ma me na hide dan de ma me wo wan hwe me da me ma me na hide dan e de ma me me ma me ne me sister wo kuma ase e boa me pa cho madam aminu me ma me wo ye beti ma frɛ me ma me e na hide dan so wo so hide dan ma me afie wura ben ni fa na wo hide dan e de ma me aminu wo busa wasem wo se wo so hide dan ma no efie wura ben na wo hide dan ne ma no e na bro no be so na hide dan ma o se me ma hide dan ma no na o se hin na wo hide dan ne ma no bro no be so efie wura ben e na ko hide dan ne de ma no and I hope some say feel by na me ko hide dan aminu what say me ba de o fra me dia some one can say me be hwe ba bia motie Debi aminu wo se wa hadan ama na asem na yedi efie wura ben bro no be so mi wura wada woroma me the Spanish and some say onko gidan no oji dan wie no kura onu fra me say me mfa mani mbe hu ba bia omo ho no sika sen na de ma no wada woroma me ma 1,000 Iya bemu. Oh yeah, and me ma hu. Aminu. Ye nyina ye Christopher. 90.7. Ye nyina wo somo Allah, me somo ni Christo, ye nyina nipa baako. Asam no aba, ye nhwe ne no kurem na ye nka. Nye se de ye nka wo ye de be ka ho. Sa kola no tieti, Aminu ma menwe. No wabam. Se ye no kura sa kola ni tue no fua no. E na soma ya koto ne twene ya. Ye mfa ye ho nche no kola. Wo ye sa wo no wa ye mfom so kese. Eno na ye chewpa ene ye de besre but de wo so wa ye no ka
na asomdwe mra wada woroma me pacho me min ditro emma moda me mi yesa akwara no enye se mi na mbaji akwara no efre no ho eti se akwara no ye beda na yehu no oh akwara no de o tamale okọ school eti epesi yehu na ye beda na yehu no onim yefie ho obetuma akọ sra no obetimi akọ no pacho obetuma akọ sra no na de so obetimi so akọ fa na bedi akọ ama eno so this omoma kwan a akwara no ntimi nkọ ba bia but omakwan de obetimi akọ fa no oh emakwan a me wo days a obetuma adi no ho no asa beto no school so me makwan no school ye basa me ye so no so wo ye wuraba ena also me ma obi enhwem me ba mma me o wo no kunu nchen no oni ku nchen so obetumi asende ni sika dabi eno na me timi ye no ana still aga you penana oh dabi ana jealous abem pacho dabi on say nipa na owari ye no fine onu no wo ba ntimi fa me ba ensan be so omo dabi abra mi wo hwande ami aduma aminu yesi ba bia obai wo ne hwe ne nkoyi o oh dabi enya na kure wona na o maami de abrewa obetimi ahwakola asa mi maami nya abrewa subhanallah yesu maami timi jakola e woko haji nyina oh dabi no woko haji wo de akra mi ja hwan pacho mi maami wo ho a wo ho nde obetimi na nti atko ba bia eti woko haji no de akra mi ja hwan wo bra ne maami so wo ho kama obekwa haji no biological mother no so wo ho na se wo maami kure ko haji a senko obetimi de na bra ne maami ayi sumaya maami pacho ono tasa ban no oka ya obayi akwa ne si ho wasi okosu Mum bisa se tasa okosu da benya ne sa no ka sai o ka se ne papa se manu fa akwala no mba ne fie ho ne papa se ohia akwala no fie ho mi do nyame sa no ka na sumaya papa se ohia akwala no wo fie ho e no ka de sa no amuso abusuafo na jo mo he ja o se o papa se ohia no fie ho o ye di fo ye fa no bi tu ba bi e de no kure o di akwala no ba fie ho no ma akwala ma mi sa o papa se ohia no fie ho a o se papa se o di akwala no ba fie ho no o yina afir ni man ja nya na awure na wakofa nyisi aba no ye ma na ni nka fie ho da oni ni pa ni nyina wo mu ni sa wo ye kafiri o se ni papa da se odi a kire ye beba ho ye mre no ko ye ntimi fa wo mama me ena han dan mama sumaya yanka no kure wo na wo ukote akola ne ma wo wo ko ye no anuma asem ne se ti wo de akola no ko wo so papa se on pese obehu akola no e fie ho eno nku eno on pese obehu no eno no ko han dan mama me pa cho eno no me ko han dan no jasem no nyesa wo de wasem ba ye ntina ya conclude o ye de no kura ne de adwuma wo de akola akoma ukun ebusuafo se me papa se on pese obehu akola na ofie ho nti won han eti se ye de akora ne man na de kona bibi kosia ye beble mu hwan eti wo wanu masem so e no magiti se de papa pese ohu akola mama me pa cho manka ne sa wo ku yi kan so se enti won han da bi me ka sa de kire no mfiti ase no enti won han dan ma me na wan han dan no anye den ama me enti me ma me na ye den e han dan no ma me ne mitim enu kura chi ansa na interview ne examination na se me ye den e baaye nti we ne de no de wo ka ne de ene de kura ache asem but e asem a waka pe e asem a me maka a wo papa nso kan ana se wo hia no ho meboa ende no kura ende obesa siso se wo kura abusuan no mpo de omo mpene na ni omo mpre de ane so wo ne papa ho da bi sese no me ma ware that time so na me smaya e ya botre ene akrokro ene de beji akra na man enye gidigidi because of sa asem na pie free wanu mpa se me papa se on pese obehu akra na ofie ho eno no sa tam na ware ba ene de wa ware wonu ku neti to so equal right so to me je oba e ho ne ye begina ne akoama but sa asem na di ka ba niti se be ma no hwe ne ba wonye mfom so yanka no yanka wo hwe na oba no wonwu wawu wo kwa wa yale mami wo kwa oba no yale
ye brene ko 1 minute say champo wọ́n sẹ́ asẹ́wọ̀nyá wọ́n tún aṣọ nyinaa kò bọ̀ọ̀lì kò sí sẹ́ sẹ́bi nkàmọ́fọ́ no yà ná wọ́n mu rẹ́jìnì hu yà wọ́n mu ẹ̀nà wọ́n pọ̀sù nso hu yà wọ́n mu ẹ̀ntìní sẹ́ni ẹ̀ gẹ́ẹ̀ kọ́ wú yẹ no wọ́n mu apam wọ́n ne bẹ́ẹ̀ ni nyinaa fi fie ọ̀sẹ̀ wọ́n pẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ẹ̀sùn ne n'ani na hɔ nom ɛnɛ de ɔsi n'ani da hɔ wɔde akora akɔ akoma n'ebusua ne wɔtamala mi wɔn mu deɛ ɛsɛ nkɔn mu tena seɛ ne nka nhyɛ wusuo biara abotire ɛnyɛ gidigidi yɛ age gɛɛ nkoa saa bɛbi a no kɔ ntumi nkɔ sɛ mi kɔ akɔgye akora gidigidi dɛ ɛbi sáwọn mi wɔ hɔ na mi ni bɛrima wo na bɛrima busuani na ɔbaa de akɔla aba sɛ mi papa sɛ mpɛsi ebe ho akɔla still kura yɛ ayɛ kakura still kura no papa na ɔnyɛ adwene sɛ wɔpa ɛna ɔkɔ sɛ still kura busuani kura mo mpɛ sɛ akɔla no mo ni sɛ wɔyɛ mpraba saa wɔyɛ haram yo Philip 1 minute the walk coming in and say and I'm no quite one now the only say lady ya no kase o share ne kase ma sese no afa no hu ne se wagina ne naso na ne ba no betumi ahwe na afa no minu first one ye say akwala wo ho e ba sa wo ho kire wo kakra no e na wo de akwala no koye wo ko wa odika ka beginning no kan yo osena na busuafo no mpɛ n'anim ahwɛ ntinya wɔ so kɔpɛ baabi tena ɛna sɛ wukɔ school no na wokɔda ne akwala ndɛ no ma de sɛ wodi a wa na de kɔhyɛ bɛrima ne nsa wa amɛfo so baabi nti sɛ aba bɛdi ne wɔ sɛ deɛ wɔka no sɛ ba ne sɛ wopɛ akwala ne baaka yɛwɔ ɛkwan a yɛfa so na woyɛ case no I think sɛ akɔkɔ baabi bebree because wo kae ɔse ayifoɔ hyɛ waju first one no yes ɔmo hyɛ no ne yɛ nti one said you can your legal means ni akrokro ne niam bebra bitim bia ye be ye bokwa mi usa akwala no kwa bi se wo so wo kunu the guarantee be na de be ma se be ma no so na akwala no ko no kra na obeti na bi be je no ye da se secondly so no se ma me no watermelon timi hwe na ono ye ne nana de a ono so ye ne ma me so wo kwan se ono so timi hwe nti ye hwe ni bi ye da se ona na ba 1 minute ye pam cho ye mre no bi sa se nkramufo mpanifo a mo hwe de na Quran no ka na de na nipa nso eduru ba bi a ye nso ye de yabrabo ye em se minua ba no wo de bobo nkru no wo de wasem ba ha na eno nkyere se be kan ma wo the gospel truth ni se wo ye be ma no wa ye be ma tan da ya papa se be ma etoda first na amanfo mo bete me nka se me te radio so no bi kura na se be me bada me na so na se me bada me na so na mitimi esoso me ba mu pagya me ba na metimi ne me ba tena na me de ba be kwa akogya me busuani bi na oba begina wo se ne de bia wade wo ho nti wo bagi akora no in a disrespectful way no way enya de obi abesuso so ni nyina ne se o yenua bai na wofo anya den ammoa no de etoso bia be ma no nso no sebe se wo hu ne se akora no ho nto no akora no ho to no abo akora na ɔwe a wone ne ba ewe baabi ɔde ne tena na so mbadwun ka akora no nya mfie nso ananka mra ma kwan se bia wotimi to no na nso yɛhwɛ ne sei wokoto no twene ne so ja wa be fata me da se before twani taw ne fa ko be te yen so le pacho ya krokro nko a ene ebenya dabi se mebusu afo so mo mpa kwala wo bra ne papa tias wa je ne ba eti e kasa ne abotre 0598994994 0598994994 mo friend mra no meje ne toma wo ba ha nye so wadi kanti wo ba ya ne be kama ye de no kore ene ye de ye adwuma no eye no kore 0598994994 0598994994 hello Pachodin baby akasa free Pacho free me mama kasa free Dr. Ma yanko Pacho ne tenge we akwa asema sister kan die enfaye kan se akwa tetwa a wo ba pa na wo na koma o pa se onyina de enya me ya mo ayo ne bana nyina adam so se akwa wa ware anata wa nyinu kuna o dani kuno na ke o ta malo nyame ya no nyina a to yo mu nyina wo ba te yo mu nyina o tumi ko no tumi ko no bia o wo ska so o tumi man no by akameko ama be ma no akwa nyire enfama no yeah that's say hello udin baby akasa free but no ka okay suit me ko sira no obi kura ka o mama ho mpacho yenti o that's why I'm yeah work that yeah and the no can again na some nyede so that ke wo dia
dada. Yes, no. Hello. 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 Good afternoon. Din baby akase free. Kasa free che bora from Samuel. Sami yankwe. Ampa chona ai ken we dini. Why? Ken we sirimi na we dini. We kramudi we sirimi. Nse amamra na betre so isi amamra na betre. Awanya ko waren kwa de o se ode kan se o bano de ma ikunu. That's nchirem. Hello. Hello. Udin baby akasefri. We no kasefri group. Yo yankwe. Yo mbejo obani dia tan ko ise o ware. Wa so e bi mo na pala no. Nti woni kwan se wo ma je pala no. That's yo. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon, din baby akasefri. Pastor, we did the Aisha make us a few papers. Yo, yanko Aisha. Aisha, it's you. 90.7 FM. Pastor Ma. Pastor Bano and Yadi. You mo. Anyone no. Hello. Hello. Pastor, good afternoon. Afternoon, din baby akasefri. Pastor Mukasafri, I have got to do the Latifa. Yo, if I saw Mumwa, then not Munkro Beman on the womb be a plan or why. I granted you in baby hour. Ya no crow to me quasran. Was the one and then one. Hello. Also, my quite fan. Dear baby, wouldn't baby akasefri. Me first I can plant it. Yo, Pancas a yanko. Me pacho more Berman and Fa Obane ma Abofrano, Obano. This is a big say, and a point. I said my garden with the new school. You. Oh, my man, such a hot show. It's our furnish, nothing over Benjamin. It's more funny, man. Yeah, that's it. Hello. Hello, Pastor. Good afternoon, baby. I can say free. But very best to meet in Crans and you, young boy. The Pastor, I am man, Yawon. Yawo back home. If I am a memo say, so if you don't more say, and I say, yes, can't see a voice, and that's your father and no more. I have responsibilities, no ma'am. If you baby, I won't know more. Who can cry be a canis who fish and I won't have money. I can say, no, or no business. Who I will know. Into the need also, obey our responsibilities in an arm. I'm an other woman, so. Also, so, yes, she was too. And I was young of a new number. It's a school, no man, but I won't cry. I cried over any day. Hello. Hello. Good baby, I can say free. If I actually, your friend Rama to make a social day apple. You Rama to Yanko. Me pacho. I dear Bema neck and a neck on. So they perform talk run any more day. Who in your talk run a bit for you, yeah, that's it. Udin baby akasefri na uchato. Hello. Pacho din baby akasefri. Pacho good afternoon. Afternoon. Sompa Nkomo. Ebola. Ebola. Pacho sof mami, pacho mo juma pa. Majoso. Le pacho de mekana se e kan se be ma no bari na. O so mun trans na o mun kam no mu kwan kra, o mun no me fa so e kan so mehwe, e kan sa akra na se bi o mpedi asa. But never go for Kona, I can say, oh, you know, I have come before so Miss Nasha, comes out, I said, the bear crab, Nedache, and your bassa, Madas. Yeah, that's what I'm for friend with Chato. Hello. Hello. Pacho din baby akasefri. Because I feel the Jama. Yanko. Maybe I could say for you. You, Yanko. Akulana. Oban didn't come on, Papa said, Usa. On person who didn't move on. On person who didn't move on. And come for to buy on. One or movie, nothing, or our young papa. Or the person or Papa, no command Papa.
enti sɛ ne papa no agye bɛrima no agye ne ba no na kɔma obi wɔ ne maa no tɛmɛlɛ a ne maame no ahwɛ no mfie mmiɛnsa mfie nani ɔwui akora no ntena hɔ ɔba no nyina aware a ɔnkɔware ɛda se ka yɛbɛfa bebree nso ɛberɛ no saa berɛ yɛabodi abinom yɛpɛme atumi akonnwa no so na yɛayɛ abusua matade yɛhyɛ me fɛfɛɛfei ɛyɛ mama c so ame kɔtɔkɔ junction frɛ no wɔ 0543 370 005 0543 370 005 m'anim ayɛ fɛfɛɛfɛ kuhyee wɔwɔ tɛkyima sansama frɛ kɔaduru wɔ 0249 105 183 hello pachodin baby akasa free me pacho Gabriel du sasaman yanko Gabriel mame me pesa me ka kire me nua ba he se ade de enye nrai nda so enye yo eti se ne papa mpa akwara he ani ma ha se di amna ne kire se okokwa di akwara he ba ne papa be pede ni ma he asem yi di na ba bi bra akwara he te na so mu dwo kana so mu dwo na nka akwara he awu ma ba tie na dada eti o ma akwara he te na ho no ma na akwara he nya na so die mama woni nyakopon ya adwuma me da se bebre hello 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 asi abusua de asi yenhia kyena dom for the dom yɛ tɛkyima sunyani station ɛhɔ ne yɛde Sompa Nkomo ebefiri a yɛde bɛbrɛ mu adɔfo a mohwɛ ama Kristi wo hwɛ yɛn dedende ɛwɔ tɛkyima mɛkom kasiem woni adɔfo nyinaa onyame hyam somaya ka ho yɛhwɛ ehuba yɛkyɛ wontoma je na ukunya ne bɛka sawai ɛyɛ abotere na ɛsɛ wunya na bibia yɛ kama yɛfrɛ ma ɔhene ni ama kranches of mami premier ni Sompa Nkomo ɛyɛ bola afei deɛ Sompa no trendy o